eka on say ya papa atin senior apostle Thomas Edubempa eti adwam na sahimamwa na papa etena ya eti yedi ahia mu sei na eduza onmo be ya omo asiwi ya enkane yi ekọ ajuntufo ese won besre na sakwanya wo mu a yabo sahidwom na adwum we no. It is composed, arranged, and sung in Sari language, and specially dedicated to the acting senior apostle and the head of all the singers. Henti Sadia and Penifo Countable say approved. Yama Sari Adumi na ya dedicate yama and Penifo Nina. Ai Sari adwumi ya ba to musiesie mo ya den kai bai e mamo me pam chon mo a mo ba ya mo kose maame kramo efie ho ewo nketia maame kramo fie ho me ko general secretary office no anim ho pam chon wa otifi obi a hia me wonam siesie me dem ase mo adwumi aye Sari dwuma a yesiesie ade ma sofani ane nimpani ene homeda eye adifo empabo ehomeda yi yade ema empanifo yi Sari yade awaya le chebiala be akofa kwa manya Sari fue yade yala ri be akofa kwa manya Osem media mini media menyame ase ametie yi eye asedanko ama me nkire ose mepa cho ose wifo ye mase edidi o mo kan mete ajuntufo yi abomodin mesra organizers na ajuntufo no momomodin mre wo ensuo bi na omominim ayire ama hom ye to aso mini media menyame sawi mede me wan na hwe bango bango maya
asida oduma mama jabi asida oduma mama sidi asida oduma 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 nyamega dinge asida oduma asida oduma nyamega brukyo asida oduma asida oduma nyamega brukyo asida oduma nyamega ye asida oduma asida oduma nyamega ye asida oduma asida oduma asida oduma asida oduma